Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo cigara burek. Pripremimo sve što nam je potrebno. Sitno isjeckamo 2 glavice crnog luka. U tiganj sipamo malo ulja i zagrejemo. Dodamo luk. Malo posolimo i pržimo dok luk ne omekša. Dodamo 500 g mlevenog mesa i ispržimo. Sklonimo sa ringle. Dodamo bibera po ukusu i soli ako je potrebno. Pomešamo 150 ml vode i 100 ml ulja. Sada od 500 g gotovih kora uzmemo jednu, premažemo s mešom vode i ulja. Preklopimo dijagonalno na pola tako da dobijemo trougao. Još jednom preklopimo koru tako da dobijemo manji trougao. Premažemo vodom i uljem. Stavimo nadev. Preklopimo krajeve preko nadeva da nam ne ispada, pa savijemo cigara burek. Ređamo u pleh na papir za pečenje. Kada savijemo sve kore, umutimo jedno jaje. Premažemo burek. Pospemo susamom. Pečemo oko 30 minuta na 180 stepeni. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!